Jeste li ikada proučavali neki kostur? Did you ever get into practice in touch with a skeleton? Ovo je plastika, this is a plastic. Ne? Imamo oblik glave. Ono što je meni uvijek fascinantno kad vidim kostur je kako je zapravo lijep i delikatan. I'm always fascinated how a human skeleton is actually beautiful and very delicate. When you, kad razmislite, a to smo mi. Znači, prva kost koja se miče, first bone that is movable, je ova. I to je zanimljivo. I postoji različite veličine kralježaka. The vertebrae are different sizes. Neke su veće, neke su manje. Those that are smaller, oni koji su manje, imaju veći mogućnost kretanja. Ovi koji su veliki kralježci, oni su jako teško mobilni. Ovdje je jedna kost i tu se račva na dvije kosti. Here we have two bones and i mišić iznutra. I onda su tu ruke koje su najpokretljivije. Dlanovi, isto kao i lice, nam zapravo daju identitet. Oni su najpersonaliziraniji.